mishing te hian in khom dan tur thunun dan kan thiamem he technology mang hian tuilama har sanna kan to hi ati to thein ole chen to mishing te hian khom dan tur thunun theidan engmo chen an thiam to hrilta chula engtin nge in ngayang cloud seeding technology mangin kan du huna rualem artificial rain kan sur tir thei to ni he technology hi kumtam tak man aloni to a ram then khat entian China chon he technology atan hian dollar makta duai engmuzat aseng to ni he technology hi iduni photchuan mani masial takini mang theini entian in nei nia ro asuri hlaw ni chuan friends a company pakhat cloud seeding service ti thei nena dollar makta duai som ipe ni chuan in nei nia ro asur don lo ti in ngai ngam takini om theang tuna ka soizo tak che ingai thak nuwa iril ro zona lo om tur chu e technology hi chu ti khopar ro puile tha ani si chuan kan rama tuilama har sanna kan to te mun then khata khokheng na sal tuk thleng te mun then khata ro tui atlak na satlu tu ko wangin tuilian te thlenga chutiang bukin mun then khata lui tui akang chat mek zel bokani chuti ni si chuan engwangin nge he technology hi man na ni mai lo chutiang chan niril ro zona inei ni mai thei heng zong chanan cloud seeding technology hi enge ni chi riat chian tum ma support tiang khom dan tur thunun dan kan thiam to rengem China le Thailand a chuan air pollution sut kian nan cloud seeding an mangtan der to a hei cloud seeding wa thleng ani he cloud seeding technology hi enge ni chi kan soi fi ma in chum kan ti hi kan riat chian ma sak phot angai ni chum hi enge ni engtin nge lo in siam chua school kan line ma tar pathum kan zirve to kha thil sakat tuiri le gas tui chungchang kan soidon chuan thil pathum ma chung te chu vur tuile tui hu tan nia thil engamani anina tangin adanga kan thlak thleng thona nei chuan chu thil chuan in minga nei thina vur khal kha tuiri la achang dona nei chuan vur kha tui masak photangai ni chu tui ral ti in an soi thrin tui chu vura achanga nei chuan khal lan tia tui kha tui huwa achanga nei chuan evaporation ti an soi thrin mizo tonga chuan water vapor le evaporation hi tui hu tin kan soi ve ve a kha tui hu kha tuya alo chang le ni chuan condensation an ti thin condensation thil fia dan ol samber chu bela tui kan chuanga bel chu dar thlang chin nein kan china tui lo so bor khan tui hu lo chuak chuan bel chin chu aron ti hnongin tui aron bol tuam ta chu condensation an ti chu na mai tuntum video hian condensation hi kan man fo don awangin kan hriat thiam theinan ka hriat fia danin karan soi fia ni kha ai chiang jok bok han i soi fia thiam jok mai theini thilom zia chu boruka hian tui hu atam em boruka tui hu tam taka omani chuan boruka nong om tam ti na ni mai boruka tui hu atam lo ni chuan boruka nong om tlem ti na ani vele thungani chung tui hu ta chu boruka an chho chuan le tanga an thlen san zo pole altitude sang chho ve zelin avot tul maya tlanga kan lona kan thleng sang tula avot tul ang deuh hian ani chung tui hu ta chu le tanga sang tak anan thlen chuan borok vot lu tu ka wangin tui hu ta chu tuya an lo changta a chung tui hu tuya changta ta chu an te in tui mal far te an nia chung tui mal far te rau te ta chu boroka lengin chum kan lo mu pha thei ta ni chum kan ti mai siam tu chung tui mal far te ta chu an te em a midlong in an mu thei lo ni an diameter po millimeter khata 100 millimeter lekani chuma hian chuti ang tui mal far makta duai engmuza chu oma chum chu anom na san zo pole boruak avot le zola chumi omzia chu tui hu chu tuya changringot to lovin akhal tel to tinani chung tui mal far ta chu vur khal te reu te ya chang lein chung vur khal te reu te ta chuan chuman siama chu wangin chum chini aom tinani chu pakhat jok chu tui mal far atanga in siama nia pakhat dang le chu vur khala atanga in siama ni thungani heng chum pani danglam na te hi olsam te in amu thai vur khala atanga in siam chum ai crystal cloud ta chu an omna asang zokin boundary line fi takin amu thai lawa leinei zoka om chum chale rin zok chu tui mal farin asia man thungani
tuna chan chum chu enge ni ti kan chiang to boka zona om le chu hetiang chum te engtin nge anon sur thin om zia chu chung tuimal far tereu te te chu in hlom khomin tuimal far dangin anon fin bela zela te chuan chum chu alian tul tula chung tuimal far tereu te te chu tuimal far dang tenen in tokin anin hlom khom ta te chuan tuimal far lian zoka an chang ta ne chung tuimal far lian te chu boruka leng chawin an lo khal le a te chuan vur khal ice crystal aloin siam chuak ta ne mase chung vur khal te po chu vur khal dang tenen in tok velein vur khal lian zoka anin siam velea chu tiang chun in hlom lian chho zelin an ri tak lu tuk nuwa in hlom khom hlei thei to lovin leya anon tlathata ne chu tia leya anon tlak thlak lai khan boruka temperature kha avo chuan vurangin anon tlathata chu vur sur kan ti helo ni ta ne leine boruak chu alumani chuan vur khal chu tuin tuimal farangin aron tlathata thina ne chu ruwa kan ti chu lo ni ta cloud seeding chungchang kan soidon ani chuan mihring history ai han he technology hi accident wang liao in lan ti ra lo ni to ne hetianga accident hi sap tong chuan serendipity tinan soi train om zia chu tumreng wang po ni no ti pal thil liao wanga thil thleng ni in chu thil lo thleng chu anu kan hlok puyang che he ne serendipitous discovery ro puido pakhat chu vaccine an mu chu he ne Dr. Alexander Fleming an pencil mu chu khan atumreng wang ni lovin ti pal thil thuwa a mu chu ne so tiang bokin cloud seeding po hi serendipitous discovery ne kumsanga za ko somli le pathum khan Dr. Vincent Schaefer chu American chemist le meteorologist ania Dr. Vincent Schaefer chuan aircraft icing le precipitation chungchang research ania kumsanga za ko somli le paruka a research nainan bomb vot dewa manga a bomb man chu vot takani thil engemoni ensin na anei line bomb vot tak chunga chuan atha chuak fo maya in thia theu angin kan ka tang kan thok chu hian water vapor kan tha chuak thani pon chu votani phei chuan tuya chang experiment an nei lai chu mu chuaka nangma ngei poni ti ve chin the pon kho vota yom lai khan han tha chuak chin te mai khui tha chuak emo ti mai turin I thok vut vut mayang ani na taka chuan khuanga I mu tuimal far te reuh te te tenen khan aini nang rengani ika tanga water vapor thok chuak kha tuin tuimal far te te a aron changta ne chum siam tu ang che kha chuwang classic lai chan chum te chi I tha chuak ti la kan sei sual om love Dr. Schaefer point chu amua masemi ain claimin ke apen thui deuh hradani bom chu hai ai han vot le zualta se engthil nge thlingang ti hriat achak tatlat maya chu tianga ti tur chuan vur tlang dry ice amang ta dry ice hi ani na taka chuan carbon dioxide solid form ania solid ti chuan thil sakhat soina ni mai thil ti vona ne thil da thatnan man ani tlang pui chu baka -°C samsari le paryata chaw om theini ti chuan vur khaleng moza chu a bom vota chuna da luta vur khal bom ada nu chuan bom chunga chuan atha chuak che chu thil mak deuh muta aborok thok chu thok le khata microscope atang chaw mu thei ice crystal mak ta duai chuanga alo changta rong pol deuh phet angina hunghe he ni temperature chu ti niam thudani chuan water vapor chu choble chilin ice crystal a changha la ni ti muta hetiangi chuma chuan stage top bera chaw athleng thrinani boru kain chung ice crystal te anlena an ri so khuna chaw thleng thrinani Dr. Schaefer chuan dry ice khan an ha tho turang ati thok chak ti amu thiam hala engthil chinge thleng khria chian tumin experiment dang ati chunzom le hala thil thlen dan song chiang taka a hria chian nuwa athil mu chu atak takin a man thaiti a hria chota ka chuan man chin chak na nei ta ti chuan November ni somle pathum sang a ko somli le paruka Dr. Schaefer chu New Year ka tanga thlok chuakin a chuan na thlo theina chuan vur khal kezi ni le point pangari ta paitelin experiment nei turin greylock tlang lampani na kalta chumzon an thlen chuan a vur khal pai chu chum chunga chuan lei boin enge lo thleng don ena athil mu chu aro pui kharam mai chum chunga vur khala pai thlak nu re lo te a chulai chevela chuan role vur na sa taka sur ngala hei cloud seeding an mu chu dan chu ni
tuna hian Dr. Safer chu cloud seeding muchuak tu ni na pek ani ta bokani mase Dr. Safer ma hian mi pa pakhat Wilhelm Reich chuanin America cloud booster khol muchuak angina insoya ai soidana chuan orgon energy le cosmic energy mangin borok chu thunun thein ro asur tir thei angina insoini a research minga po cosmic organ engineering tina vo nge mase a insoyanga borok thunun theile du hun huna ro asur tir thei ang chi kha alo ni chialo do thu phua chopina thil ti theilo pui ti thei angina insoi ve mai mai ne a khol du hun huna aru asur tir thei anga asoi chu man tlak ani no shrim shima heng thil zong zong hi ati na chan chu lar se sum tam tak khai lu se adu fangani thil mangdong mai chu Dr. Safer ba ka hian scientist dang cloud seeding technology boy pui anga insoi minang anom vele tat mai mase tuna scientist kanon soi tur thlir dane ro dang deuh thung aming chu scientist Dr. Bernhard Vonnegut ani ani ve thung roi chon cloud seeding in na atho theinan chum ti vonan dry ice man atul na shelo thune artificial ro sur tir na ni chon chemical man adu thunga Dr. Bernhard hi chon condensation property of water theory man adune chumi zia chu boroka water vapor tui hu chu thil tui ri la achan na ni thil pakhat mi then khatin an hriat lo tur chu nong condensation tur hian thil paltlang ngai thina thil pakhat mi then khatin kan hriat lo tur chu nong condensation tur hian thil paltlang ngai thina ni tui hu water vapor tuya kan chantir dona ni chuan emo condensation paltlang dona ni chuan gas tel lo surface ana ngaya chumi zia chu condensation paltlang tur chuan thil sakhat emo thil tui ril surface ana ngai ni surface ana lo ni chuan condensation theilo ni an soidana chuan he surface tel lo chuan tui hu water vapor temperature chu -°C sompo ni se tui hu an reng tong video tirama khan tui hu chu boro ka vo chuan tuya achang thei ti in isoipo in ti mai thei in soi dik chian ni ani chun surface tel lovin engtin nge condensation thei ti in zona nei ni mai thei surface su te na meu mai boro ka bol lo leng vel midlong kan mu thei lo te thlaile pangpar chi boro ka leng vel te hi surface a tang thein chumi mang chuan chhum siam turin condensation thei ni zia jok chu surface a that paule condensation chakin a thazo kani entina or samle thadeu pakhat chu in bedroom in mu thayang bedroom in buala bedroom chu khan dar thlang omani chuan dar thlanga khan condensation chu i mu thayang alem khi enula in thria thiam mai karengani soifia dan ka thiam chialawa borok nong emo uap ana sat paule condensation hi ana sathina ne inchi ngayam ka shelawa abikin thasik lai hian kan tuk vera condensation ana sathina ne achan chu in chunga khan borok nong uap ana sata wangin kan tuk verta chu tui hu in ati hu hluam thina tui hu chu khen dar thlang vot ato khan condensation alo ta thina ne chuan kha dar thlang kha condensation tan chuan surface ani telbok tun video bik ai chuan sap tonga tamin in thlashun ana du khop maya mase kan tonga soifia har sata wangin asap tong angin thumal then khat karonda min hria thiam sham ka bai chaini a thei chin chin ai ro mizo tonga shilfia kan tum zel do ne hei Dr. Vonnegut ta chut dan chuni surface thazok kan bu sei theini chuan condensation process su achakina rangjok angatia Dr. Vonnegut ta chuan silver le iodide mangin experiment anaya silver iodide ahman nuwa silver iodide su tuihu water vapor tan surface thatakani ti mu chuak ta ni silver iodide hian nong hi blue thaina thatak mai naya chu wangin tuihu nen hian in hip nai mo enzom na thatak nein tuya alo chang ta thina ni kan tun din huna hian silver iodide angchi materials engmazat hriat kan nein chungte mang chuan a che vela nong kan hip thei to ni chungman raw materials chu cloud seed emo cloud condensation nucleate kan soi thina Dr. Saferan chum chunga vur khal avom angkhan heng cloud seed te hi condensation process kalchak tirna kan mang theini chuti ha kan ti chuan ru kan sur tir mai dhona ni he technology hi thil tharemo ilo tinge thil tharani mi lo nia kumsang ka ko somli le parukhan heng method panhi te hi General Electric in anlo mangdai to a chuti hunla chon he technology hi revolutionary discovery tin an soi thina ni history a avoi khanna tan mi hring da chuan sikle sa emo khom dan turan thunun thea
chumin hu tang phei chuan cloud seeding chuan mana sa takina son chawa ama samera chuan mi te chuan thlo thein hamanga chhum chunga cloud seed themo pom chu thil hau tak takani tin thra chuaka chumi nei wang chuan ti dan dang an ngai to ta ni an thil ngai to chho pakhat chu leia tangin cloud seed pai rocket an kap chukanga rocket chuan chhum han suin a cloud seed pai chu a thedar to mai dorani khovel ram sang sang le sumdong ho sa ten he thil mu chu chung changi an hria chuan an ngai venin cloud seeding technology man tang kai dan tur chu an ngai to ta sup sup mai ne November sang kha ko somale panga khan Thailand lal chuan Thailand Royal Rainmaking Project alons tarup mai Thailand lal hi he technology manga anrama kho kheng khleng na salotuk ti siom thei ani ti hretu mitlem te jinga mi ne a Thailand rama chon lo nei tu chon kho kheng wangin an tu na sa thei hlea anlal method man hi a hlot ling thokhan reng bokani tuna chon he program hi Department of Royal Rainmaking and Agriculture Aviation in Thailand in an enkol to an hu dai kumsang ni le pakhat khan Eureka Organization chon he athil ti wang hian Thailand lal chu awat an hlan hialani India rama ve thung chon cloud seeding hi kumsang a ko somriat le pathum riat le riat sari khan man aloni to in Tamil Nadu sarkar chon kumsang a ko som ko le pathum atanga kwali khan alo mang to bokani Tamil Nadu ayan heng kumate hian khuana sa takina khenga chuwangin he technology hi an mang ta ne Karnataka sarkar poin kumsang ni le pathum atanga sang hele pali khan cloud seeding hi alo mang ve to boka Maharashtra po hemikum vekian US company weather modification ing chuan cloud seeding hi alo nei saktone a hlotlin le hlotin lo chu nakina kan na soi chun som donia mase chumi ma chuan ram tam takhian cloud seeding hi ro siurti nan chau ni lawin ro sur dan nan po aman thei ti an thachuk vele zelne ro kan du hun taka kan surtir don chuan ain khai dia dan chu video tirlama kan soi to kha condensation process kan te chaka chumi nuwa chuma tui malfar te chu arang thayang ber sur turin kan te thina chuti ne chuan engmoni big ro sur lo tur kan du na hun bi ko mane chuan ro sur lo tur kan du ni ma de ya cloud seeding chu ro sur lo tur kan du na lai che vela kalpu yang hai ne chumi om je chu chuma tui malfar rom te chu alo sur vek to wangin chuma om to don lo ti na ne chu chutianga ne chuan ning moza chung chu chulai che vela chon ro asur don lo ti chianga he technique chi he kumsang ni le paret Beijing Olympic a khan China ina mang to ne opening ceremony a ro sur wangin har sanna le boina an to kang ti an hlo wangin cloud seeding hi an mang ta ne chumi nu akum le February sang ni le pakwa khan China chuan Beijing a khuwa kheng don ti a hriat lo ka wangin lo in ven lok nan iodide stick mangin cloud seeding hi alo ti le ni khokheng tur lo beile nan Beijing huam chunga vura sur tir chiam maya nithum chungat vur surin vur sur na salo to ka wangin kong pui som pani lai chu an khara ngai pha hialani tuna hian he process mang tho hian yangje lui kang chat mek chu tinun tharle tumin man la meka hetiang khopa lui lian tinun tharle tum chu thil ol ai tak ani don lo ti chiangani masero mana fel fai tak nen an ti ni chuan an hlotling thei mai thei ni dik taka soi chuan ro mana fel fai tak le aman roman tur dik tak mana ne chuan ti hlotlin thei lo awmem ne chuti ro le ro chuan thil pakhat poimo deuh mase ngai hlutna chang kan hriat lo chu hun hi ni hun hi chu thleng ve tur renga ngain ngai hlutna chang emem po kan hrelo ni mai the hun loin her chu adan ang zelin kan kal ve mop to maya mase hun chu voi khat che kan man non le thei to lo hi ni chu wangin kan hun nei te hi a thalam zong in man tum thinang o kan topic lama len le tong vur soi to he chon USRR ski resort tam tak khumin hriat so tir thina ni USRR ski resort tam zok tila an vai deuh thoin ani ang su vur la tam zok an nei thainan he process in an mang thina achan chu ski resort chuan mi te an ski thainan vur tla thanem tak an nei angai thin wangani vur tla omlo ani chuan an sum dona chu atop ner ani mai chu wang ski resort te chuan in cloud seeding mangin vur lem an siam chuak thina ni khang te kha cloud seeding direct an manna langsar zol te chu nia ani le cloud seeding hi real len zong ti te nan po aman thei ti shem real yan pui tlak chuan in chung te ti popin thil tam tak adeng che theya
chu wangin an hlawm ve thei phian mai real baka hian tiau chhum jingna salutuk po hi ati siom theini abik takin airport le a che vela tiau chhum jinna satlutuk awanga thlo theina a hun taka a thlo chhuwa theilo hian jinmi tatan har sanna tam taka thlen thina chu wangchon he cloud seeding technology mang hian airport le a che vela tiau chhum pochuk ta chu an hnot kiang thina ni khovel airport then khata tiau chhum control nan cloud seeding hi man me kani Bulgaria hi entiana thata kani Bulgaria chuan the National Network of Health Protection tinania farm le a che vela silver iodide pai rocket an phum khlo maya real alot la don anga an hriat huna rocket chu real tlatur thunun nan an kap chuak thina ni he thil ti nan he me som le khuna du ni tin an strategy man ni an sor tang kai hlea kumsa ka zako somruk atanga data an la khoma tanga an chin che dana chuan he technology wang hian agriculture sector asum tam takan san tur chu nasa takina kiam phani Russian cloud seeding an lak pui dan po hi apui riap riap khop mai kumsang hile pariat khan cement bag mangin cloud seeding an kalpuya ani na taka chon cement an mangani ma sok mase thil thlendane ro alomom te chiam lo juni somle pasari sang hile pariat khan cement bag chu chuma an vom thla mase cement chu chuma chon tuiral talo chuan mi in chunga aron ta thla me pakhat in chung chu fit thum ngota zawin aden po sakani chu wangin I in chunga cement bag aron ta thla nei chuan aron thlak chan chu I rathiam mayang technology tin hi tha ti pol le thalo ti pol anom zela cloud seeding ang te po hi nita se ngong nei lo miraculous technology anti ang hi om tak tak thei don lo ni cloud seeding chung changa po in hela tam ber le mi te ngai to ber chu anulama hian kan sikle sa om dan le borok om dan a hian ngong anei ngem ti hi ni nang enge engai ve dan le ngong thalo tak anei ringem mi tam tak chuanin ngong thalo tak anen ringani mase makdok mai chu kumkha le chen ram thang thangin cloud seeding hi local pui to in kan environment a tun tlengin a chezong ngong anei thu tu manan no thelo ni hei achan ni thei pakhat chu he process real takin I rachiang ani chuan he process kaldan phung hi I rathiamang cloud seeding mangin condensation na tho kan ti chak mai chaw ani lawa chhum khamak danglam dawin kan an siam ti na lamani lo chhum omsa ruakha nakina sur ai kan lo sur lok tir ti na ni chu wangin ingai to chian chon he technology tangkai de onga ingai hi rin anga tangkai ani lo ti rathiamang naktu ka ruwa sur tur kha voina kan sur tir thei ani lo vek point ruwa sur mun tur kha asuna tur dik tak pi ate usheta kan sur tir thei ti na nia atlang komna chon bawroka tui hu kanom tir theilo bawroka tui hu om chawin chuman siam thei tui hu om talo se ingtin nge chuman siamang chum om lo ni chon cloud seeding chon enge tangkai na nei hei wang hi ne mi tam takin cloud seeding technology hian tangkai na anei lo an ti na chan chu ro tui tamza tur kan ti pung theilo hemi chungchang bika hi chon evidence in ngana tlak a chesong in amo a thazong in kan nei lo thungani atira chon mi ta chon silver iodide thanem tak man ani chon mishing emo ram sa te a hliam a thlen sakan hlau em ema mase cloud seeding ti nan hian silver iodide chu tlem te tak tak chau man ani wangin ecology ani emo environment ani emo hrisel na konga poni se ngonga nei lo ni inthil ngai thlak zong zong te tang khan tu na chon he technology thil ti thei tlem sia I shefia tong chu he ti hian han mit thla chin te India ram chimatangin marlama thli tlea vur chu chimatangin marlama ain son phayang ama saberin Karnataka le Kerala chumain siamanga chumi hnuwa chum chuan Delhi thengang cloud seeding mangin chum chu Delhi a sur tir lawin Kerala le Karnataka sur turin kan ti theya entina pakhat le chu India thli chu khothlang atangin khochak lama atlea entinan chum chu Rajasthan thaler chunga ain son phaya cloud seeding mangin Rajasthan a ruak kan sur tir ani chuan chum ho chu an chaw ve ngotang le cloud seeding man ni lo sela chu chum chuan Delhi thlenga Delhi in amomo angjat ruwa tui amu thei turania chu wangin a rulang ro ta soinon chuan cloud seeding technology hian du thlan tur min pe ani ma sok Rajasthan a nge Delhi a ro kan sur tir du sokang kan du thlan na ne
asur lo na lamai roi nan lo tuar vezel don tina ni chu ruwa kan sur man tir don nge kan sur tlai tir don chu tiang vel deuh chia chu kan ti thei om chun chu ni chuma om miau si lo chuan Rajasthan chunga khan chum kan siam ngot thelo thil thelo to pane achan chu chum kan siam thei miau si lawa tun haya technology thar an mu chuak le a chu cloud zapping an tini he methoda ve thung chuan drone chu van sang taka thlo tirin drone chuan electric current mangin chum chu azuk denga electric charge mang hian tuimal far teru te ta chu tuimal far lian de usoka ulsam takina in siam chuak thei ti an mu chuan atanga he method hi lo chuak ani chuti ni chuan chuma electric current kan pe ani chuan ru asur ma don ti na ni chu he method hi tun nai loka UAE ya man chin ani nge nge a mun tren khata chuan cloud seeding le cloud zapping hi man kop tur an ti ni silver iodide le electric current tang kopin ru asur ma tir thei an ti ni history a hian cloud seeding a thalo zonga man tum khat chioma chu kum sanga zakole le samsari chawa Vietnam in do hun lai khan ani American Air Force chuan kum sanga zakua somruk le pasari tanga sanga zako samsari le pani inkar khan operation Popeye an launcha he operation hi uluk tak le tumnai sarana duan nin atum ber chu Vietnam hun thren khata fur hun po se ni an hlotlin pui hle rengani Vietnam marama phai chuan Vietnam sipai te military supply lak le inpek na konga nasa takin achok boy ni rosur na sal tu ka wangin kong puya an du angin an kal theinawa le nipin le min thleng thu thei din hun an ting renga Vietnam sipai te tan chuan amang an thlak tak setani American Air Force moto chu chir siam ro indo ni lovin ti ani top mai American Air Force te hian cloud seeding siam nan silver iodide mangin Vietnam a hian ruana sa takin an sur tirani hei hi meteorological warfare masaber le chun nia soini vanai thlak takin ramdang tu main he technology hi ache zongin mangan velo mase he technology kai hnoya hian conspiracy theory chuak tho mai kumsang ni le som ni le pakhat kan Texas US a vur na samang khengin asura hetiang a vur sur na sa hi thil thleng zen lo ne wangin conspiracy theories tam tak chuan an masel na wangin US sarkar chuan hetiang thil hi atiang an ngai ni tumreng wangin Texas a hian vur an sur lui tir chia man thia US sarkar baka billionaire Bill Gates chu he thila wang hian an mo pu bokani he vur sur tir tu a hian Bill Gates hi an pu telani hemi nu hian conspiracy theorist tho ta hian California khokheng kha sarkar thil tia bok an pu le a heng an pu na zong hi conspiracy theory lian taka lo changin aminga chemtrail conspiracy theory ti an vuwa nge ni he theory lo chuna chan le an rin dana chuan aircraft zong ta chuan khom dan thlak danglam thei tu chemical an pai veka khom dan tur an thlak danglam hian mihring te ngai to na engmachen athunun thei pialama mihring pung zel tur an thunun thei anga an ngai ni mase heng an puna te hi scientist ta chuan voingmazat adik lo ni ti an fin fia to ni cloud seeding technology chungcha ka hrian zong ti khan ka hril vek to chunga technology thatak ni mase athil ti thayaro atam lo hle ni mun then khata chuan man tang kaina tur chu om na meu mai entinan olympica opening ceremony a ro sur tur dan nante cricket khellai ro sur tur dan nante tangkai tak sedani ani lo point sum le pailama harsat na inei lo ni chuan inin nai ni emo hun special bika ro sur lo turin iduni chuan he technology hi tangkai takin mang theini he technology mang hian khokheng tur ilo dang theya ro sur nasala tuk tur le real talian tuk tur itite theini mai the mase he technology hi nakin loka chuan tangkai na nei lo alani dorani enge ngai vedan le comment lama khani lo soi vedonia